大家平安，了解外都出kajam nyaman, nama katinana sulibat. Saka tu suka kajam nyaman, aruja sepuina kaino sama semazai toa Timothy ya sangasan. Imazai toa unma suratan, imazai toa 10 katu pitua kayang, 10 katu nita kayang. 提摩太前书6章17节到21节。Paki papolingavu ajwa maraka na mangwa ikacawan tucua cau-cau. Tua inika simi kemudanan. Tua inika sisam uzangaran. Uta tua inika na kemirangan za mangwaan. Pai ula na semam pezangaran sakamaya tua semas maban pakarava tanuitin pakaliau pagau-gau tua nemanga pada cekatu ke madu ula na ngwa sikudan ula na mangwa da madu tua nangwaan nwa sikudan saka ula na masirvan na pakavul maru tua ari-ari au nu namayata zwa ki na penantil tua uri kaulidan na mangwaan nyamadu nu tevli langa tua siki papunasian tua kaulidan na nasi Timothy kipa poringavu ula kamaya-maya na zwa asini paparangas janusu na turu sasu kisah saja tua zwa na kuya-kuya kai nekano patarvan katua zwa ini ka pasen-sen na kai maru pa uri-uri cawan saka ini ka pa uri pai izua za zuma kipa semarau tu pucawan daichu ya sa sesasadanga tua da kisususuan ula sini pakizang dan nomon azwa na pakisumali ya pasili nwa semas ai chukai nwa semas silivichiki mazai tua提摩太前书6章17节到21节。对那些今世富足的人，你要警戒他们不可骄傲，不要把希望寄托在不可靠的财物上，而要依靠那把万物丰丰富富的赐给我们享受的上帝。要吩咐他们行善，多做好事，慷慨施舍，随时记住，这样他们就是在为自己积存财宝，为将来建立坚固的根基，好把握生命，那真正的生命。提摩太呀，你要好好的持守你所接受的托付，要避免那些不敬虔的空谈而所谓知识的荒谬争论。有些人以为他们已经有了这种知识，以致在信仰上迷失了方向。愿上帝赐恩典给你们，爱求开暖吃麦。Saka tu suka zaman-zaman asini putarvan danutin， 把握真正的生命，把握真正的生命。救命稻草只能在溺水时，哪怕只是一根稻草，也要紧紧抓住，比喻最后一线希望。实际上，我们若溺水时真的抓到一根稻草，根本无法发挥效用，只是一种心理安慰，改变不了溺水的状态。在人生中，我们也常以为自己所追求、抓住的是最可靠、安稳的保障，没想到却像救命稻草一样，最后无济于事。保罗告诉提摩太，面对富有的人，要劝勉他们不可骄傲，不把希望寄托在不可靠的财物上。
对富有的人而言，他们拥有的是金钱，最相信的也是金钱，因为金钱能使他们心想事成。他们认为金钱能使他们过着心想事成的日子，但实际上金钱并不是万能的。在资本社会的价值体系里，金钱已成为衡量一切价值的标准。例如，什么是好行业，就是能赚大钱的行业。这一点可从每年大学科系的录取分数随着当下最夯的产业而变化看出来。说真的，很辛苦、钱很少的行业，绝对不会被视为好行业。在当今社会里，许多人的人生目标确实是朝着金钱迈进。然而，保罗劝勉提摩太不要依靠那看得到的金钱，反而要依靠那看不见却统管万有的上帝。不过，人比较容易依靠看得见的，或是看不见的呢？看不见的要如何依靠呢？保罗要提摩太思考，看得见的金钱并不可靠，为什么不抓住永恒不变的上帝呢？第19节，保罗指出要把握，要握住真正的生命。对应17节的不要把希望寄托在不可靠的财物上。人生在世，我们到底怎样做才是抓住真正的生命呢？在短短的人生中，到底什么才是我们最应该把握住，值得我们紧紧抓住的呢？保罗指出一个方向，就是行善，多做好事，慷慨施舍，随时记住。如此将信仰行出来，就是在为自己积存财富、财宝，为将来建立坚固的根基。Acu mawana sini pokok pisu janji nak zaman-zaman sakala tinana paenet， 怎么样把握人生真正的生命？现在讲经，sakala tu suaka zaman-zaman asini pagi ni menum讲经，在我的价值观里，什么是最重要？在我的生命中，我紧紧抓住的是什么？喜那也讲经，在我的价值观里，什么是最重要的？在我的生命中，我紧紧抓住的是什么？喜那也讲经，都说该怎么讲嘛？来，今天呢，今天我们一起默想，对求神把什么都讲经。在我的生命中，我紧紧抓住的是什么？喜那讲经，是个改力。亲爱的上帝，求你让我紧紧抓住你，使我能明了世上一切的事物都不是永恒的。人生在世，免不了有物质需求，但求你让我知道这些并不值得依靠，唯有你才是我一生当寻求依靠的主。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali tu soka jaman-jaman nama kacinana kituru latinana suliva tu suata kini adawan sata tu soa ada mawana jasi sidihayan sama kyokai latinana pasusu tu ada behai lumukul mari tauma nita semasa kana pasmalau taja penguan